Svjedoci smo da je naš kraj devastiran, da su nam uništili i rijeke i šume, da od svih tih obećanja koncesionara i vlasti ništa dobili nismo. Uništili su nam puteve, uništili su nam, evo sami došli ste, vidjeli ste kakav je put. Niti imamo normalnu rasvjetu, ništa nemamo od njih. Obećanja od koncesionara da su bila bajkovita, da će da zaposle ne znam ni koliko naših ljudi iz našeg kraja, da će da poribe našu rijeku, da će da nam asfaltiraju put od Andrijevice do ovde, od Andrijevice do Jošanice. Međutim, od toga nije bilo ništa, samo nama šteta, mi djeci nemamo šta da ostavimo. I obećanje da Jošanica, Mojanska rijeka, da će put biti prohodan sva 4 godišnja doba, nije tačno.